Biri kugushwanyura. Asa amafoto y'umwana wanyura. Keni wasaze cyangwa uyu umwana wanyu? Ese uri muzima? Uyu si wasi kugushwanyura? Ugeze nawe ufata amafoto y'umwana wanjye kandi ari uwanyu uyashwanyure. Yagukoreye iki? Eske demo ubazi ikibazo uranzuriza? Eske ni ikihe kibazo nakumva? Uriya mugabo mwe hamwe nimugoroba ibyo mwarimo kuganira byose uriya w'inzobe uriya mwari muri hamwe nimugoroba haranabuje nta kintu nakumva guhanga ugafata ifoto y'umwana wanyu ukayishwanyura. Ese uri muzima? Je namaze kumenya yuko uwase Ivete atari uwacu. Wowe iki? Namaze kumenya ko Ivete atari uwacu. Ariko bino bintu manura mugabo kazansenyera. Kumbe ndabanga kwisi. Mana we. Mana singibigiye kunza. Mana we mugabo wanje nabyumva. Mwana ndo amubyiyaga amagambo mana. Ese kuri mugabo kagukurikiranye urugo rwanjye pe. Aiga mama. Ese we noneho ndabuwana. Kubuwande pe. Keni, hari amagambo yo kumvira arahanze pe gara amagambo yavanye he? Njyewe nimugoroba ari umugabo w'inzobe yaje arakomanga ndi wumva w'inzobe araza agusangira mu mafiga ari yuri je ndi gukara amaguru hari inyuma y'inzu muraganira ndi guhengereza hari inyuma y'inzu dukumva ibyo muri kuvuga byose no kundi muzafata uri Ivete mukamujana uno ari kukubyara no kundi ugamafaranga gawe azayazana ngo azakuzanira no kundi wamututse byose nabyumvishe. Rago magambo gageze kuri sa Ivete nakwifata ute? Nose uwo ni mugoranda mugabo wageze hano w'inzobe. None ko hageze babiri nje ni aruhe? Ari umugabo wageze hano w'inzobe. Ibyo no kundi ari yambaye. Umwe ivi ugiye kuba muremure ariko atari muremure cyane. None sikatse mubyira singo. Wowe nimba ndababonye ni mugoroba. Yahageze. Ibyo byose byo mwaganiye nabyumvishe. None sikeni simubyira. Aramagambo garamutse gavuzwe mw'uru rugo. Ubu mutwe bawuki. Huko. Sose ubana biteye. Sawa ni birebire wewe uri umwana. Ubwo siko tukundanaga. Siko ndede mayiwa. Tukundana urugo cy'inyuma gara frere byo ndagaye. Kire.
haraye hari umuhungu wazanye utugare ariko araturanguza ndagenda ngura akagare ariko k'amagambo uzabyire se wa Ivete singo tuzayavuge mbega icyo ushaka kenera cyose n'igitelefone kinini zakikugurira singo tena buri munsi nzira guhereza amafaranga kuja kunywa icyayi ariko amyasira uzamba iryo gare ku munsi urangura n'isambusa 5 umvishe suri kubona byose urashaka cyane biguha ariko ibanga nawe sinzabyumve n'uru rugo singo uranyemereye uzangurira ikiniki nzakugurira igare risha byaje kuhara hepfo mbega abana baje baraguha amafaranga ahubwo ugiye kubumukire ariko nawe ibanga singo Jogora oya ndabivuga oya ndabivuga umva sindakugurira iragare ndakugurira igare dore bote ndakugurira mbega ariko ibanga nawe uzarishe munda mbega amafaranga njana ndayaguhanya guhe mbega nawe wishime ariko nawe ntizigera numva iryo jambo ngo Ivete ngo naruwande wa mukuru wawe kuko nunabivuga azaguturuka mu wese rukumva nimba wanzi iryo gare ukanga iyo telefone ukanga nako amafaranga kugira ngo bikibanga mu umutima wawe birakureba akaguhiriyeho suzi ko ndamukundaga ibukazira myenda muguriraga mbega eba amafoto bafigiranye kwanza do ariko nubi biramuko bimubyiye ibyo birakureba n'iryo gare uraribura umva na amafaranga urayabura tera hanyuma yaho bagukata umutwe birakureba ubwo wewe ushaka wabyemera nimba ari guce ngurira iryo gare icyo ndagusaba cyose uzaje wakimba siko hari ikintu cyane nanje nawe bo ariko nawe uriya mugabo ndazagaruke hano mugabo ndazagaruke hano ndatazabivuga ibyo bireke ubwo genda haguruke uje gutumanya turatoke twirire n'ubura ariko ayibanga sibyo no turi bofu ariko mugabo ndazagaruke ndazagaruka nzabivuga oya ntazagaruka pe igare ryanjye uringurire umva nari kugurira ahubwo wowe genda turende Uyibwira na Saibet. Umva sasa ikibi cyawe. Yamubwira ko wavuze urangurira igare. Umubwira ko mu mabanga ariko ntuvuge ko ari kopera nawe singo na telefone. Na telefone. Nicyake niyamaze guhereza niyanjye. Nuko ino radiyo yo urayimba. Naye kujya idana mu cyumba cyawe mbese wowe genda. Ijana nta kibazo ni yawe ariko ndagaruka ndabivuga. Oya. Bana mugota. Ngera nanasi ni yande. Genda wewe genda. Jya guteka genda kinga uko takumva. Mwana wamfashe. Andaburishi. Eski. Cyane wagi vanaho eski. Amfashe tu yewe ingaruka y'icyaha. Ariko uramugaba nshaka hiki pe. Urugo rwanje rarutewane urugo bwangu ndushenyeje ngo ni bofu. Urugo nakuvanaho wewe. Kamana ko nicuzije. Kumugabo wanje siko umwana ari uwe. Kamana. Eski muri. Iyi nkuru ko papa Ivete atana nubwo yayakira. Umwana mu nzu niwe mbega nta n'ijambo ngiraga hejuru y'umwana hejuru urukundo kuri papa Ivete ko bitakumvikana bino nubwo ni ugushaka inkamu yababe niba nicyo gukora.
Ndari kukuriye. Ujya mugakunze kugeraga. Natangiye gutakujana ngo ngiye kugura amashati. Twahuriye mu nzira aramfata anjyana mu soko kisha arambwira ngo ndori conference yiza iyo nshikiye. Nakubwira ngo iki? Nje nayo cyaguye ndayifata. Yambwiye ati naho niwe pa. Ariko uri kimara. Muno mwize ufite ba papa banga uyobesko? Uyambwiye niwe pa. Uyobesko? Kandi wa mwana ugano matwi. Kilo muntu kujana ngo nisko si uyobe papa wawe hano mwinzu. Kandi wa mwana we. Cyeje kuzaniza ya myenda ndebe. Amunatsenye. Ariko umugabo ikigerageza mwinzu yanjye rero. Sizi ibyo nshaka. Eske abayivete abyumvise no nguru noneho birabute mana yanjye. Zanana. Imyenda zo papa wakugurira ntabwo zibonaga mwinzu. Wabuze imyenda kugira ngo uje gutoba imyenda mu kandi wa mwana we naga amaguru. None si twahuriye mu nzira. Toka. Roho batizakajana kagashano. Ndio mabo bazakajana bagenda no kukica ngo basko. Ufite si papa bangaye mwinzu. Papa uyobe wari. Asoni mvimbere zana gukubita. Toka. Mama yanjye kiba ari ibibazo noneho mana teni ishati ihenze usagiye gushyira mu mwana wanjye umutima mubi akaba no kunsenyera mwana wanjye bino bintu ndabikizwa niya papa Ivete aramutse abyumvishije kandi nzi ko atari umwana we sasa hari umwana we yego nabizi na bino bintu biri kuva hepe ntamuna nsenye biri mu bibazo ikibazo pe izi myenda n'ubundi sinazi mwaka iki ni ikibazo pe ahubwo zino myenda uriya mwana zimwatse yanarakara mvumbura n'ibanga ahubwo ngiye gushaka izisa n'izi zimuhereze nzimwake zino nzitwike kuko biramutswe byavuga oya ariko nabona umutwe ngiye kumugurira izindi zisa n'izi nzitwike kuko ibi byantera ibibazo tu Barayimeje neza rero. Mukobwa kwaguye hashashe. Koko. Ndabyo uri kubona ko. Ariko yanduye. Kuyikora fresh. Bisaka. Biri wani. Sipemeje neza karera. Bra ungaje kuyekana nasi kanje wa mugabo. Kana nasi. Ibyo niryo jambo uba wahereye abagore ba uno mwabaye iki? Ibyo niryo jambo uba wahereye.
naribagirwaga. Yavuba, telefone yanjye iri hari. Nayire. Ko nawe kwigira neza kwa byatuma bakunjana. Ntabwo umenya ko uri agasore keza. Utakunjana se. Iri hari agasubona agenda atari mwiza. Aha. Ni mwiza koko. Naba mwiza se. Ayibonye se. Kagire vuba se umuntu agatamira umuntu agenda. Kujana kure. Wayihasika. Naraye nibagiwe. Twe twari turi mu bintu byinshi abadamu. Nase natinda se. Ivete yambaye. Ya. Iyo yana namwambika. Yambaye nasize ari kwambara muri amuntu. Yambaye. Mwakurese? Namkeneye. Mwakura. Nawaranje kujana. Sikuru kumbyirindo byabaye bite kumana yanjye. Mubwire bane nako. Mwana sheri. Nibiki? Ivete! Ivete! Ivete agakobwa we waza. Papa ari kukwakura. Ivete. Reba ibirato yajye ubenzanira. Si Ivete nawe umugore wawe. Ibintu masinge kujana ku telefone Akuriho wakarangije? Akuriho wakarangije? Yego, nzi inshingano zanjye mba nabizanye. Inkweto. Ubwo ngamanza navuga. Ko nawe mwana ya. Nangwa nawe rata. Abakobwa nabase aha. Saza cyo kufita ari gufata telefone. Gira ngo ibwire. Umusaza wira kujya. Ari gufata telefone to. Nuzanirisa. Nabasiga. Oya ndudusige. Tutaragenda tukajya kano kananasi. Ashaka kuri ibintu witonze ko. Nabasiga. No kakondo necho arambye ngo turaja kwifotoreza kuri se Victory. Tero nsige kandi uzi ko na telefone nini wanga ko nyikoraho. Turajana. Basi. Yande wayigurishije. Gurisha na telefone nini nkene kuze Victory n'ubundi barafotoraga amafoto meza. Barafotoraga nko. Uziko Nahumvaga ariko nanabonye mubye barahepfo maze baramufotoye nyarebye gapambye mu nzu. Ntavuga ifoto nini ndi kumwe n'uwo mukobwa. Abo kazi baragashoboraga. Narabibonye aracyage tubukwe. Ivete cyakule nyuma. Ndio kula nyuma. Kimbia kisha kiongea na papa, tunataenda. Umusaza bimeze bite? Telefone kuyifata ni ikibazo pe. Yabaye bite se? Sasa bo nanjye ngiye kumanuka mukanya nuko ngiri mu rugo ariko mendaje narangije kwambara mukanya naba nahageze tu ayahumura ntabwo nahemuka ndahagerera amasaha gakwiriye Ujye turasana n'umwana. Nawe se apa inga data. Okay. Oya turaje musaza turaje.
Sawa. Kira kuniga. Ndabuganyira kwiyanduza. Ni ibintu ni fresh. Turagiye. Ndibige ko neza. Sheri batumwe amasiki. Ndashuma. Izo mizaza uzatuma nk'umutinya kandi nzi ko nta kibazo mfitanye nawe. Undinya? Ah. Bwana ifata ndani sunugi. Naranyumye. Danajanye njisi. Wewe kwa kwani? Cheri mvayo. Hai telefone ko myaka imuza abona yitimbye hasi. Siyase. Niya warabamiye. Dore da. Siyase. Abafiye ne baba. Babase bawase da. Dore. Nanye mfite mama. Nanye mfite na papa nanye. Aha. Siko yaza kubyara nguko nabyaye. Hariko. Mbonaga baranyicayeho pe. Nakuri umugabo wanjye mbangututse. Uri kuri umusazi. Mwana iyo ndaba mwiza se ndabyara umwana mwiza. Wewe wabyara umwana mwiza. Ni umutomo ndeye. Ni umugabo wanje ubuntutse. Ubwo ni umutomo ndeye. Tumurize. Ana wakano kasu. Mama ni telefone urayijana. Ariko ndawumenyaga wowe n'umwana ngo ninde? Ndajana mu nsibo. Kandi wiyanduze. Yanduze nanungura kurikira papa. Kumva nashiraho ikoti ariko rero umwe. Genda uca cyangwa? Shira ikoti. Shira ikoti. Genda guca. Shira ikoti. Uca ni sawa? Ngore bajya ko tugira ukararere. Sawa shira ikoti pe. Direbere. Nibidaca murambwira ariko ashoje nje ko igronde ni sawa. Vete ukujana kuri De Victor urahazi ke kugufotora ifoto ndajanira tate wawe. Sawa tugira vuba tugenda. Urani garafure rwemusi. Uzi uko ngiye kumubwira ibanga amaranye iminsi hafi umwaka. Nigare cyanyemereye cyararinyemye kandi ngiye kubicira nanje. Shakuicha. Narengeye mwese mbanga nawe urimo. Kwari ibanga narengeye kukubwira amaranye amezi 9. Banga ki? Shabanga ki? Mwarongeye tena? Uziko Ivete. Shabai.
Wakimna. Ye? Munda.